Slušate podcast Balkan Express Zavoda Burja. Cilj ovog podcasta je predstaviti osobe, institucije i projekte koji jačaju interkulturni dijalog na prostoru nekadašnje zajedničke države. Medij koji već desetljećima povezuje narode bivše Jugoslavije je zasigurno film. Zato smo danas u goste pozvali direktora fotografije i snimatelja Mustafu Mustafića, koji je nedavno u Ljubljani promovirao svoj novi dokumentarni film Slike iz života bosansko-hercegovačkog filma koji je napisao i režirao. Kao snimatelj i direktor fotografije Mustafić je sudjelovao na filmovima Go West, Remake, Magareće godine, Kuduz, Ovo malo duše i mnogim drugim. Kako ste došli na ideju da zapravo snimite film o istoriji bosanskog filma? Ja sam imao zapravo tu ideju, želio sam da oni koji su osnovali BH kinematografiju, da ne budu zaboravljeni. Shvatio sam, vidio dolaze generacije, mlade generacije koje ništa o njima ne znaju ili znaju nešto vrlo malo. Pošto sam ja davno došao na film i zapamtio sam tu generaciju, s njima sam radio, od njih sam učio, onda sam jednostavno došao na ideju da bi bio šteta da odu, a da baš niko za njih o njima ništa ne zna. I to je bila moja prvobitna ideja, da počnem da pravim ne film o istoriji filma, nego o onim ljudima koji su počeli, koji su došli iz Partizana, koji su sami početaka osnovali kinematografiju i udarili temelje današnje kinematografije Bosne i Hercegovine. Bilo mi malo žalosno u filmu kada sam čula režisera Vlatka Filipovića kako je rekao da on poznaje Danisa Tanovića, ali da Danis Tanović ne poznaje njega i da mnogi mladi umjetnici zapravo ne žele, nemaju interesa učiti od onih koji su svašta prošli. To nije bio Vlatko Filipović, nego Mučo Kapidžić. Može sam, samo znam da sam zapamtila izjavu. Jes, to je pa to jeste, zapravo i meni je to, sad kad gledam ponovo, to mi je onako dirljivo, ali to je nažalost istinito. On govori o tome da nikad niko od mladih nije ga pitao ko si, šta si, što ti, tu se viđaju se, kolege su i tako dalje, niti ih zanima šta je on to napravio. To je tragično. Zapravo nikoga ne zanima šta je prethodna generacija prije njega napravila. I ja sam upravo, ovaj film mislim da ima, ako ima nekog značaja, ima upravo to što je ostavio toj generaciji, da ipak vide da ne počinje sve od njih, nego da je neko ranije prije njih nešto uradio u toj kinematografiji. U kakvom je stanju BH film danas i da li je moguće napraviti usporedbu sa nekim prošlim vremenom? Moguće je, naravno. Ja recimo mislim da je u odnosu na današnje ona kinematografija u Jugoslaviji, koja je mrskoj Jugoslaviji, Titovoj, da je bila hollywoodska. Tamo je bilo sredstava dovoljno za film, pravili su se filmovi spektakularni, jesu oni bili koji su govorili o revoluciji, o Partizanu i tako dalje, ali bilo je filmova koji su bili i kritični prema društvu, a opet su dobijali sredstva i pravili su se, bilo je pokriveno, što bi rekli, dinar na dinar, a danas autori dobijaju minimalna sredstva za igrani film i nisu u mogućnosti godinama da pokrenu projekat. Kad smo kod trenutnog stanja BH filma, možemo li reći da na neki način to odražava i općenitu situaciju u Bosni i Hercegovini danas? Dobro, naravno da je kultura odraz opšteg stanja u društvu i vrlo je razumljivo, ona je svakako uvijek nekako na kraju interesa onih koji su trenutno na vlasti, kultura dođe na kraju svega toga, ovdje nemaju nikakva odnos prema tome i normalno je da se na taj način, s obzirom da kompletna situacija od političke, ekonomske, dakle u Bosni se to odražava i na film, naravno kinematografiju. Tako da je situacija zaista vrlo nezavidna. Političke nesuglasice, štrajkovi, ljudi na rubu egzistencije, stalna poskupljenja, smiješni ministri. Zašto mislite da se to danas događa u Bosni i Hercegovini? Poslušaj, zato što je, ja recimo lično mislim da su sad trenutno na vlasti ljudi koji su potpuno neobrazovani, primitivni i ni po čemu ne mogu da obavljaju ono što obavljaju. Mi smo svjedoci danas da se kupuju diplome sa privatnih fakulteta, dakle da su bivši vozači kamiona, građanski radnici, ne znam šta, tajkuni postali političari da bi zadržali ono što su nelegalno stekli, tako da je to potpuno razumljivo u jednom takvom okruženju
da jednostavno se bespomoćni. Nažalost, oni su u većini. Ono što je žalosno i što je meni osobno nevjerovatno, da se za te ljude još uvijek glasa na izborima. Kažu da svaka država ima vlast kakvu zasluži. To sam upravo ti odgovor, ima ta poslovica koja kaže, i to je tačno, da svaki narod ima vlast onako kako zaslužuje. Meni je neshvatljivo, potpuno nerazumljivo, da uporno ljudi glasaju za one koji ih vode iz godine u godinu sve lošije žive i da oni uporno za to glasaju. Ali eto, nekako su uspjeli, ove nacionalne stranke su uspjeli da podijele biračko tijelo i da su svi okupljeni u toru ko ovce i da svi misle ako nismo skupa, postoje opasnost od ovih drugih, tako da je tako kako jedni, drugi, treći, tako i to je problem, veliki problem Bosne. To se zaista čini prava tragedija. Da. Mnogi mladi ljudi, ne samo mladi, mnogi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu u panici, bezglavo bježeći od toga što se u državi trenutno događa. Šta mislite o tome? Da li je to vrijedno možda nekog filma? Pa jeste sigurno. Ja vjerujem da će neko čak i napraviti film. Čudi me do sada i nije napravio na tu temu. Apsolutno mi je razumljivo da sam mlađi. Ja bi vjerojatno isto to napravio, da bi se okrenuo. Nije problem samo egzistencija ekonomski. Problem je jednostavno te bez perspektive, bez idejnosti, bez ičega. Vi jednostavno ne vidite svjetlo na kraju tunela. To traje dugo. To je već prošlo skoro 30 godina. Jer od rata kao je završeno, mi smo prije 2000. godina je bila, a danas je 21. skoro 22. bila je bolja. U Bosni se bolje živjelo i bilo više sredstava za kulturu, sve 2000. nego što ima danas. To se ponekad čini kao ono kuhanje žabe. Ljudi se kuhaju, odnosno žaba se kuha sve dok ne bude prekasno. Šta učiniti da se to promijeni? Promijeniti vlast. Ništa drugo. Mislim, promijeniti ljude koji su trenutno na vlasti, to je jedina šansa da se stvari promijene. Ali mislim, teško sad kako vidim, vidim stvari, teško da će se brzo to nešto promijeniti, pogotovo u Bosni. Mi imamo još tu nesreću da je to faktički Bosna zemlja pod ratom, s tim što ovi to neće da kažu, bilo je pošteno da Međunarodna zajednica kaže, nametne ustav, zatvori parlament, raspusti sve i da napravi od toj državu. Ne, oni to mrcvare, uz ove političare, s njima razgovaraju, pregovaraju, znaju da ne mogu s njima ništa postići, ali uporno to rade, ne znam zašto, ali jedan od velikih krivaca za situaciju u Bosni je Međunarodna zajednica. Ja sam baš htjela reći i spomenuti tog visokog predstavnika koji bi zapravo trebao na neki način u Bosnu donijeti neki red, ali se čini kao da sa bosanskim političarima postupa sa nekom zločestom djecom. Da je Bog to tako, ali nije. Zločestu djecu uzmete prut, šipku pa izmlatite ili nešto. Ovdje nije to. Ovdje oni s njima pregovaraju, razgovaraju i ono što je strašno, vi samo što možete pročitati saopštenje ljudi Međunarodne zajednice, oni su jako zabrinuti. Oni su uvijek zabrinuti. A dosta više brine. Možete nešto uraditi. Primaju ogromna sredstva, plate velike, oni donesu neka sredstva fondove, to oni grički pojedu sve što donesu, jer sebi plate, obezbije i tako dalje, ali ništa ne urade. Mislim, jednostavno, puno vremena su potrošili ovdje, a nisu ništa uradili. Pa da li bi mislite bilo bolje da Međunarodna zajednica jednostavno Bosnu prepusti, odnosno Bosnu i Hercegovinu prepusti samoj sebi? Ne može ovako, jer su stvorili nakazu države. U Daytonu je stvorila država koja nije država, a potpuno disfunkcionalna i tako sa dva entiteta, bile su i dvije vojske, policije, ono sve sada je nešto od toga napravi neke reforme, ali jednostavno sa ovakvom državom koja može blokirati dva čovjeka, mogu blokirati parlament ili nešto, jednostavno ne možete ništa uraditi. Sa takvom državom ne bi mogla, ali kada je uređena kao normalna država, onda bi nam ne trebala Međunarodna zajednica, kako ne treba vama. Možda je rješenje da Međunarodna zajednica kaže dosta i uredi državu kako hoće. Pa mi to, nažalost, čekamo tako dugo, ali ja sigurno dočekati neću, a daj Bože da to i ove mlađe generacije dočekaju. Jer to je, koliko vidim, imam ta iskustva iz Međunarodne zajednice, to nema šansi nikakve. Ja sam živjela u Sarajevu od rođenja do svoje 26. godine i kada se sada vratim u Sarajevo, meni se čini strašno kako još uvijek živa ta mržnja koja bi zapravo mogla u tih 20-30 godina nekako da se smanji. Ona još uvijek se održava.
Jel vi imate takav osjećaj? Ne znam, nije mi jasno na koju vrstu mržnje misliš. Neka nepodnošenje drugih i drugačijih. Znači, Ahmet Burić je nedavno reagirao na onu kolumnu Dežulovićevu o Vukovaru. Ja znam. Gdje je Dežulović rekao jebo vas Vukovar, upravo radi toga što se puno novaca ulaže u te neke spomenike koji veličaju neko krvoproliće, koji samo podgrijavaju tu neku međunacionalnu mržnju. Vidi, u Bosni su ti narodi koji postoje živjeli 1000 godina zajedno i nikada nije bilo problema. U Bosni su problemi uvijek uvezeni. Naša nesreća su naše komšije. To su naši najprvi dušmani. Mi imamo problem sa Srbijom, sa Hrvatskom. Mi nemamo problem ni s kim drugim u Bosni, mi sa Srbima nemamo problema i sa Hrvatima. Ti ljudi žive zajedno, između sebe su se vjenčavali, stvarali šolite brakove i tako dalje, živjeli stoljetima i 1000 godina zajedno. Naš problem su naši susjedi, koji su, ja ne znam zašto, ne znam šta hoće, teritorija imaju oni nenaseljene u svojim vlastitim zemljama, hoće još teritorija, hoće Bosnu. Oni jednostavno ne žele da Bosnu kao državu u susjedstvu i to je problem. Dakle, taj od Cvetkovića Mačeka pa do, ne znam, Franje i Miloševića, taj još uvijek vrijedi ta podjela Bosne pol na pola jednoj i drugoj zemlji. I mnogi, nažalost, oni svi smatraju da bi to bilo rješenje. Da se oni namire da ima pola Bosne Srbiji, pola Hrvatskoj i sve bi bilo u redu. Zanimljivo je da Milanović koji je u početku, isto hrvatski predsjednik Milanović koji je u početku zapravo Bosnu na neki način zanemarivao, sada kada je došao na vlast, Bosnu tretira, posebno Hercegovinu, kao neku produženu ruku Hrvatske. Pa to je nečuveno, čak on je rekao da je predsjednik Hrvata u Bosni, da je predsjednik Hrvata, pa to ti najbolje govori o tome šta oni misle o Bosni. To ti najbolji dokaz. Oni imaju, Hrvati imaju svoju maticu, recimo Hrvatsku, i imaju trećinu u Bosni. Srbi imaju Srbiju i još trećinu u Bosni, a Bošnjaci imaju samo trećinu u Bosni. Nemaju druge države. I tu je problem. Problem je u Bosni što od 3 naroda 2 ne žele Bosnu. Žele samo Bošnjaci, ne govorim zato što sam Bošnjak, ali nemam drugog izbora, ja nemam druge države, druge domovine osim Bosne. A njima oni imaju. I njima i najsmješnije je što Hrvati glasaju u parlamentu kao dijaspora, u hrvatskom parlamentu, dijaspora, znamo šta je dijaspora. To oni koji su došli, oni nisu nikog došli, oni su iz Bosne, autohtoni Bosanci. A oni sad glasaju kao dijaspora i žele da budu u Bosni konstitutivni. 2 puta glasaju, ja nemam ta prava da 2 puta glasam. Znači, a govore da su ugroženi. Imaju daleko veća prava nego što ja imam. To je problem, mislim, Bosna je u tom smislu komplikna. Nama bi najbolje bilo da naše komšije nam ne pomažu ništa. To bi bilo divno, mi bi se vrlo lako dogovorili. Vidite li neki izlaz iz te učmalosti? Ma ne znam, pravo da ti kažem, ne vidim da je da situacija u cijelom svijetu, posebno u Evropi, ništa nešto nije dobra, da jače ove desničarske svoje to nama ne ide nikako u prilog. Mislim, vidi da se autoritarni režimi sve više učvršćuju u Evropi, čak i u Evropskoj zajednici. Mislim, kad uzmete Orbana i tako da trebam dalje pričati. Vi imate i ovdje problema sa vašim premijerom. I tako da je, mislim, jednostavno ono što je zapanjujuće, što je, mislim, porazno za sve nas, to je jačanje desnice u cijeloj Evropi. Kao da je društvo općenito napravilo neku regresiju. Vratimo se malo sad u svijet filma. Radili ste na filmovima Remake i Go West, koji se meni osobno vrlo sviđaju, kao direktor fotografije. S kojim ste filmom zadovoljni i koji vam je bliži od ta dva? Slušaj, bliži mi je Remake jer to radi moj sin, naravno. To je njegov debitanski film i taj film je vezan sam za taj film normalno. S Ahmedom sam isto radio, on je bio debitant, isto kao i Dino je bio debitant, tako da je da su mi oba dva filma na neki način sam vezan za te filmove, ali kad govorim koji mi je bliži, mi je puno bliži Remake. U filmu Remake slijedimo priču oca i sina, zapravo neke 2 generacije koje su svaka na svoj način doživjele strahote rata. Mislite li, s obzirom na cjelokupnu situaciju koja se trenutno događa, ne samo u Bosni, nego kao što smo rekli u svijetu, da li će još jedna generacija bosanskih ljudi doživjeti nešto takvo? Pa ne znam, nadam se da neće, ali mislim stravično je, porazno je to što recimo sad ljudi govore o tome vrlo jednim rječnikom koji nikoga ne uzbuđuje,
postoje kao mogućnost ponovi sukoba u Bosni. To se potpuno, znaš, da nešto naruči u kafani kad priča, mislim, pa da nešto naruči. Znači, niko se ne užasava od toga. Dakle, posle svega toga što je prošlo, što je ne tako davno bilo, imamo svi ipak neka sjećanja na to, to nikoga ne uzbuđuje. Tako da je vrlo moguće, mislim da, ne mogu reći, ja sam i tad mislio, sam bio zadnji idiot koji mislio da rata neće biti. Ako ga bude, neće biti u Bosni sigurno. Nisam vjerovao uopšte da je moguće. Mislim, tako i sada ne vjerujem, ali to je, nisam pouzdan, apsolutno. Dotakla bi se i homofobije iz filma Go West. Da li je situacija za tu zajednicu u Bosni i Hercegovini danas možda bolja nego što je bila kada je film sniman? Pa jeste, u svakom slučaju jeste. Ti znaš da nije moglo godinama, nije moglo da se održi ova lijepa rada u Sarajevu, jer se to protivili čak i islamska zajednica, da su to bolesni ljudi, tako da i mnogi su se usprotivili, ovi nisu htjeli. Zapravo vlast uvijek to može da obezbijedi sa policijom i nešto, naravno nije to najbolja varijanta, ali nisu ni oni to htjeli. Sada jednostavno su došli u situaciju da to moraju da se opredijele, da podrže i sad je daleko, mislim, situacija daleko bolja nego što je bilo. Mislim da je sada nevjerovatno za Bosnu, zapravo za Sarajevo, mislim, s obzirom da znam taj mentalitet ljudi, mislim da je ta vrsta tolerancije, ona postoji za jedan respekt stvarno. I za kraj, na kojim projektima namjeravate raditi u budućnosti? Osim, recimo, te serije koju planirate za Da, to moram sad da završim seriju, ali onako razmišljam, ja već me pata panika, kad završim seriju, šta ću dalje, hoću nešto raditi, nešto moram raditi, ja ostalo nešto dok mogu, imam dosta godina, ali računam da nešto nađem neki pakao posao lagan koji mogu sad polako raditi, da ne moram žuriti, da mogu to razvlačiti. Bilo mi je zanimljivo kako ste rekli da se je film snimao, znao snimat godinama i raditi godinama, a sada se film snimi za 3 tjedna. To mi je, recimo, pokazatelj možda kako se ta industrija možda s nekog umjetničkog... Ali nema dobrog filma u 3 tjedna. Ne. To se vidi. To se vidi. Naš film, igrani film je minimum 4 do 6 sedmica, ako nema on, ali ima ljudi koji rade za 2 sedmice i tako dalje, ali to se vidi iz filma. Ovaj što je dobar je što je napravio kako se zove, Full Moon, mali što je radio, je dobar, on je rađen sa niskim budžetom i za 2 sedmice napravljen, to znam, ali je dobar, odličan film, to su rijetkosti, jer nije to pravilo, ali po pravilu su to nedorečen loši filmovi, to se vidi, mali budžet se vidi da nije, ispred kamere se vidi siromašno, vizualno i tako dalje. Zašto je bilo bitno možda za vas, kao i za ovaj film, da ga vidi slovenska publika? Ovaj film u BiH kinematografiji? Pa da ti kažem, zato što je prvo, ovaj film je regionalno, bosanski filmovi su poznati su i u Sloveniji, mnogi su vezani bili za na kraju Karpo je snimao u Bosni, on je gotovo mogao bi biti bosanski snimatelj koliko filmova snimio u Bosni i tako. I mislim da je meni drago, ja se nadam da će u regiji, u Beogradu i Zagrebu i u ostalim da ću pokazati centrima ovaj film, jer svi imamo te vrste dodirnih tačaka, jer smo svi proživili jedan zajednički period, imamo zajedničku istoriju i dio kulture zajedničke. Neko vas je pitao iz publike, ja ću ponoviti to pitanje jer mi je bilo zanimljivo. Koja kinematografija bivše Jugoslavije, po vašem mišljenju, trenutno na najvišoj razini? Bosanska. Bosanska je utoliko što najbolje pravimo, a napravimo dobri filmova, ali mislim, svi su na neki način, recimo sad, baš što taj rekao, da li je srbijanska, nije, oni znaju napraviti sve na vrijeme neki film, ali generalno kako su bili jaka kinematografija, u onoj državi nisu, imali su i najjači glumački kadar i danas imaju da oni možda i najjači glumački kadar i tada su imali, ali nisu najjači. Dakle, naši autori su mnogo poznatiji u svijetu i bolje filmove su napravili bosanski autori nego što oni. Tu i tamo Hrvati napravi neki dobar film, ne pratim puno, ne znam slovenački, ali znam preko Slobodana Maksimovića koju poznajem, jer znam za neke filmove, znam da su isto tako uspješni, dobri. To sve
tako u suštini smo mi svi male kinematografije koje se vrlo ovisne o tome, o autorima i naprave neki iskorak i onda životare na tome godinama se, kako bi rekao, vozaju na tom uspjehu dok opet neko ne napravi neki iskorak. Ali generalno na ovom prostoru, dakle ne samo u Bosni naravno, nego na ovom cijelom prostoru Balkana postoji puno i mnogo talentovanih ljudi. S ovim pitanjem zaključujemo ovu epizodu podcasta Balkan Express Zavoda Burja, čije poslanstvo je osnaživanje ranjivih grupa slovenskog društva i to kroz obrazovanje, kulturne i umjetničke projekte koji jačaju tolerantno i kreativno društvo. Do slušanja.